To smoke or vape on board the vessel, which is called the Sandman. My name is Morten, og Captain Day is Bob. Vi er ved at sejle ud af Nyhavn. Nyhavn blev gravet ud for 360 år siden af soldater med skovle, fordi kongen gerne ville have en ny kanal til hans handelsflåde, og det fik han. Området var globalt kendt for at være lidt af moralsk anløbende i ca. 300 år. Men vi har ryddet stedet op godt og grundigt over de sidste 50 år. Det er et dejligt, børnevenligt kulturknudepunkt, hvor folk kommer for at nyde en is, og vores altid så fantastisk gode vejr. We are sailing out of New Harbor, which was dug out 350 years ago by soldiers with shovels. This particular part of Copenhagen was globally infamous for being immoral and licentious for about 300 years. This is where we found drunken sailors in dark harbor taverns, mild crime, and what we in the old days called temples of Venus. But we gentrified the place good and proper over the last 50 years, and it's now a nice, child-friendly cultural hotspot where people come to enjoy an ice cream, a beer, and our, as per usual, fantastic weather. Vi skal tage sammen med vores første og laveste bro, så bliv venlig siddende og pas på hovedet. Mange tak. We're about to go under our first and lowest bridge, so please remain seated and mind your heads. Thank you. Og her til højre, der har vi Det Kongelige Skuespilhus åbnet i 2008.